Good morning, anak ti abroad. Ay naku, sabali nga aldaw manon ke adati kwa. Mapartay mamanan dati anak ti abroadan. Napiyata kwa, tinawagan na ni McDonald. Ke panay-panay tatati kwa. Ti anak naganan overtime. Ay naku kwa. Anak naganan pagyamanan kini Apo Diyos takwa. At dati ko ati ma-extra tatanga panawang ke do nga bulan nga awan ti kwan ti anak naga na dito yun ti pagkakitaan nun narigat ti panagbiag no hanggang nga kwa dumiskarte kailangan na dadiskarte basi dito abroad ay na riga na matan ti panawang tatan ay na gamyaman ta kwa oray malamlamin da tao nga kadapiga nga umay rumor dito abrog ke ada kwa ada itawag ni McDonald nga pagtrabahuan ay apo ke pagyamana nga kwa natawaga mo ni Mother Dirjay Pilipinas sa dirabi ke nasaya damot naragsa no makita na dito anak-anak dito abroad la mother kwa anak naganan bareng sumisaya at di pa nagbiag kwa narigat agsapol trabaho tatanga panahon dito kakrisis na agar aramid. Good morning anak ti abroad. Ay naku pagyamanan anak naganan nakariing da tao nga nasapa nga kwa. Tinawagan ni McDonald nga dati part-time nga pagtrabahuan tata. Pagyamanan nga ada resulta na jay tawagukin ni McDonald. Hindi na minsan nga aldaw panay-panay mo tan tinawag nan part-time kunak kanaksamot tan ti kwan ti anak naganan ti full-time man ay yam-yamanak ay susket anak naganan dati ready dati ko tata energizer no di ka energizer ke awang matanti ko anti pampapigsamon anak to dumaw ala anak ti abroad ke manong nga minutos pa ini pag-uraya lang dapat ti 20 minutes kailangan na malit ta nariga no mabad impression dati baro-baro nga trabaho ke kailangan at impress tayo ta anak naganan no first day kunada ke kailangan anak naganan adati good impression tano maladaw ka ay nalpas kan mabad impression dati baro-baro nga employer nalpas kadtan papaanawa kunadan nalangarod anak ti abroad madamdamaman ng takwa mapandaman pa'y gumatang ti kape before na nga mangruging ako na agtrabaho ala napilang ako na